Wilson ungcono ukuhlala eItaliyani ukuhlala nomfati ukhulumela futhi bese sisizikla kuba alisho ukuthi uhamba uphume uye indzaweni takho uhambe eItaliyani sisho khona sila ekhaya eItaliyani nathi siyathi siyakhona khona ngisho singamagama uma lo make nasekukhona ulevukako ubona usayiphathi kahle hlala lapha eItaliyani aphole manje sine boba besisuka singasayi eItaliyani sesiphuma vela sesiyanyamalala lo ukuthi siyalungisa kanti sekuboshakala isimilo sekuboshakala yonke lento uma silungisa lapha ekhaya noma ekamerweni sinemadosa sivamise kunyonyoba kakhulu nasihleli sikhuluma simadosa sithi uyathi kuhle ukuthi uma ungibabe nase ubona ngizivela umtimbo yakhathala kunesikhathi seyonke into nesikhathi sayo kuhle ukuthi ukhulume nalo make lapha ekhaya nangabe kungasahambi kahle ene niphume nobabili nangabe kukhona lefuna lokulungisa kuqala ngakho basikhomitha milotha Etindlini tekusakata bekunene ehlelweni umthombo wokuphila Fountain of Life namhla sivakashelwe umfundisi Sipho Joseph Langa lo buya lapha kaNyamazane Township lo ngusihlalo wetinhlangano letinyenti bekunene kaNyamazane Marathon Club lisango lemadoda Prayer Warriors kanti futhi uyifounder ye God's Grace Ministry aphinda abe ngumculi wegospel music kuko konke lokhu umsebenzi wakhe namhla sifuna ukukhuluma ngelisango lemadoda ingabe lini lisango laqalwa nini laqalwa ngubani libukene nani umsebenzi wakhe lisango liqala nguyamfundisi Sipholanga kodwa bekahlanganyela nabanye amadoda kusengabo 1990 something nje bekune club lenkulu la eMbombela noma la kaNyamazane bitwa Dangerous Darkies yathi kahle so ke besithina political siqala ngo3 ngabo 11 sesikhona benyelikhaya lapha ku lebeka umphathi wayo noma lebeka umanager yayo sihlangana simadoda sicoce nje Kokeni kwethu besixoxa nje under general into yabo babe noma amadoda kuhambe mina ke benginalo umkhubo ukuthi ngikhule ekhaya la kukhonzwa khona manje inkosikazi uyakhonza mina ngiyisomlweni njalo nafika isikhathi senkonzo ngiyabathwala ngemoto ngibamikisa egedini esolweni ngibashiye senyale ebholeni inzaba seyiyasuka ke la laqala khona lisango ke isuka ekutheni kuba neHeal Our Land kuba neHeal Our Land nami ngihamba ngivakasha ngizase ngihambe ngeRugby Stadium oyiHeal Our Land yona yona le bengihola nangifika eRugby Stadium engibakhuluma ngezabe similo ngiyakhumbula nje isikhathi leto bekunabo bephese ngedokotela nabo the late babe makushe kukhulunywa ngesimilo ngihleli lapha nami ngiyalalela enzabe isimilo nangisuka lapho lento ngiyayiva yangidla ngekhathi nangifika ngijika mahlakana lamadoda ngize yadi bengiyelena eRugby Stadium lapho ngizabe isimilo simadoda noma amakhaya funa siphatha kanjani sengiyal understand kama uSheal Our Land isikhonto lelahlekile lekufuna ilungiseke iphiliswe so lenzaba seyicala kimi kuseyidla mina nangifika sikhuluma la madoda ngicala lenzaba elisango manje ngicala lenzaba elisango la madoda angiziyathi ukuthi isikhathi esiphila kuso asifanele sakutsana basi yini lisango kufuna ngichaze ukuthi lisango yini sengiyabona ukuthi lento lena kuze sibiteke kahle kathi kodwa ayisingiyona kahle kuthiwa kunasegumeni kunasesangweni sengise ngoba ngiyabona ukuthi leligama lelisango ngasi lamadoda awavisisi kahle ukuthi kuyini ngcono ngifale le madoda initial isilisango le madoda phela kuyathi ukuthi yalisango but kuze kuthi ngikhona ukuthi kuhlukaniseke ngcono ngithi lisango le madoda kuze minimize lenza bephaka ubuntu ukuthi lisango
so icala lapho ke lezaba siyaxoxa siyakhuluma just imagine iHill Our Land iba kanye ngeminyaka nakuphela iminyaka nakuthuthwa iminyaka sekufuna kuhlalwa until kufike lo mnyaka olandzelako kuyahamba lo mnyaka uyaqhubeka sekuthiwa kusomthombo okuphila manje lisondo kahle kahle sesingilithola nokuya eRugby Stadium ene lapha kunebafundisi lento leyo kazi nami uNkulunkulu ngisitile nginaleli phimbo lokuhlabelela nangikhumbula kahle nje ngasi nangiqala the first song lengayenda beyikhuluma ngomthombo okuphila ngo-2001 ngayirekhoda vela yadlala nasemsakadweni usasenayo nanyana leyo ngoma le ngibonga abafundisi ngiyabonga abafundisi ngathi ngiyikhumbula Alex Nkosi ngibonga lo ukuthi kusitakele mina base ngibuyele emuva ngirecorda lapho hayi ukuthi ngoba ngimfundisi hayi ukuthi ngoba kumbe ngesontweni lethi ngijabuliswa ukuthi yakulento lengithola lapha kwangasilento ngabe ngabihlala iyaqhubeka njalo lo sihlangana sengimle sengikhulumako semadoda mara lo madoda lo kahle soqala enzabe Similo madoda lo sekuyangidla nami kancane lenye lijale besinalo babelubisi so ahamba emhlabeni ukhonze eZayoni uthi hayi asambe sesontweni lekithi yena uyaya esontweni mina ngine yena ngiyapheleketela nangifika esontweni mina ngumuntu vela le isontweni likhona nasesikoleni ngifunze iBibs vela into lengiyatiko iBhayibheli nasifika enkonzweni ke siyakhonza mfundisi uyashumayela kwabonala ngathi kuyijoke wena ngasi ngisolo ufuna ngizonde kakhulu la kuqala ngoba ngisibe ngakayijwayele zabe seZayoni ungiqelile kusasaba akangitshela ukuthi umfundisi nakaqedzile kushumayela mina ngifuna ninanatele livesi ngamunye kuhamba ke line hayibo la ufuna usho ukuthi ulivelisile livesi ngafisa ukuthi ngiphume kodwa indlela beyingekho uziphume nami sekufuna ngikhulume kana ngathi nami usikutshaleka lento yebo nami sengiyakhuluma ilivesi ngilivile ngibuyele emva ngisengona manje ngiphize bese ngilivile mara wena ngibisi uyasola ngekhathi kuthi wena lento uyayathi ngizakwa kangijeli kuse mngani wami phela la ndafika sikhasi umfundisi naqeza kushumayela siyananatela ungabe umangala la kwenda kaso kazi lento uNkulunkulu uyibeke ngaphakathi ngamabomu ukuthi kuyayitshala ukuthi kahle lesimilo siqala lapho ke so ke uma kuchubeka ke sesichubeka sengimle sengikhuluma kakhulu ngesimilo ngoba ngithatha ngale kumthombo ukuphila neHill Our Land emadoselo kakusikahle nami sengiyaqala ngilijalu besihlala ngomakhelwane behlala ngicugudela kusasihambise enkonzweni lenye la ngisawusasingihambe kazi vela lento ikhona ngisuka naye ekhaya neduze bese kuvila lapha nje usuyicima le bese ngiyicima le kazi kunalento lesisi edokotela ihlelo la uNkulunkulu ihlelo la kakhulu not knowing ukuthi nase ngibuyela lapha sekuyovutheleka lento yebo ngesikhathi sakhona ngibuyela ngale lenye la ngithola ukuthi idakisa ngoba bese kumkhuba wethu ukuthi siyahlangana noma idakisa ikhona noma yikho siyahlangana nje siqale sicoce ngoba bekumnazi ngoba angisaba sicoce ngeBhayibheli lethi sicoca nje ngempilo nje lesilomunye unetinkinga taketa sekhaya lomunye njalo kunalo kulahla ngabetana emsebenzini bomakhelwane siyacoca nokunya sijalana nemanga hayi lokho ngabotshela mfata ngabo kujwayela nje yayibona ukuthi njengale so ke mina ngoba kunalento leyo leyokuthi njalo uma kuphela iminyaka ngiyale iloko lento iyakha sasa lento lena ngikhuluma nalabo babe ngala enkonzweni ngitransfer ngiyise ngala nangifika ngale lento iyakhula senayikhula ikhula lenyelanga sengihlanganisa labo babe bonke labakholwako labangakholwa sihlangana sonke babe bebhola babe bese siyaxoxa sekuba nema debate ke ngenhlahla lenhle ke lenyelanga ke ngithi ku radio ngiva khuluma dokotela Lubisi mafika Lubisi
ukhuluma cishe ngendoda emadroza sengase ngiyamcela ukuthi ngathi sozeda kuye ngase ngiyamcela ukuthi ngathi kunento lesongiba sihlangana nemadroza then ngicela ukuthi uDoctor's address abenyila mhlahla nenhleke weta uDoctor's address wasacoca siyabuta akakhuluma indoda enkolo but ukhuluma ngempilo nje angithi madroza yathi nawafuna kakhulu afuna kuvusa kwelikhaya yebo nangabe kungasahambi kahle afuna kakhulu lokho manje yena ngoba usintu ukhuluma indoda esintu yebo bajabula kabi sengiyahlala phansi ngiyayibona lento ngizayi man umsendo lena ngcono ngiyiregister ibe official I think it was 2016 iqala lapho ke lenzaba yelisango ke seyiloku ichubeka sesiloku sisiyacela emadroza ngiyakhumbula kuningi nje lesikwendile nabo odokotela nomhleli naye la ba-contribute kwelisango nasinawo sibacele ukuthi babuye batokhuluma nangale moral regeneration kubobabe kuvusela kwesimilo ukuthi bobabe kufanele bathi passage lokuhle noma lokungasimnanzi kunye kuphela lengubukile nje kwelisango ukuthi esikhathini esiningi sithola labo babe la benda kahle labangendi kahle abavamisile kusonzela ngoba njengasemasondweni kuya labo labaphendukile manje nalala bafuna kuphenduka baba ingcosana nalapha esamweni lamanye bayeta bete batobuka ukuthi kwendekani so ke ukhona into ethibo la bese siyadibuka khona phakathi kwelisana ukuthi no asisi strategize lento ibe kahle because nathi kukhona la sitibone khona senda kabi khona asesikhulume sibuke nje ngelenza gender based violence sibe netinkinga lesibe nato sangatiboni but ngokusidwa uNkulunkulu sabona ukuthi no siyalibulala lelisaba ngoba uma lo babe afika lapha sifika sokhombisa kwangasi labo babe sitoba neyila ube basababethela kusivela bathi thole ukuzibona ngibo bantu laba babhebhethekisa lento kazi lento ihamba ngetindlela letimbili gender based violence igender ayisho ukuthi madroza kuphela bomake kuphela so ke sine simasibita labo babe ezilisayo sitosola labo babe sesakubona ukuthi no lento ayihambi kahle because lokunye uthola ukuthi lokunye kuqalwa ngibona ngena labo make selabo babe sebama reacta kulento sina nasibita kulelisango sesiyabo babe ke lani babe kwenda kokuthi akukho ikhondo lengiyifunzile ke mina ukuthi indvosa noma ngabe yipi ayikho indvosa lengafuni ukuhlonishwa kakhulu indvosa ungahlonipha indvosa oqedzile but once watholakala indvosa ungayihloniphi indvosa iyasangana iyendana lokunye lokungasikahle lethi ukuthi ungayihloniphi ayikho indvosa lefuna ukuthi umntwana angisho ukuthi lokho kuvumela ukuthi kufuna siba kidnap siba assault or sibashaye kabuhlungu or whatever but sengizama kuveta nje ukuthi lapha esangweni lokunye lebekubonakala kwangasimadroza lamanye nabahlakala nase hayi elanga niyasibita lapha masibita into sitshela ukuthi sine kanti asathi kusasishasha namavasi lapha lemakhaya njani angeke sethe lesangweni ngoba simasifika lapha kufanele sindo sigweba sine ukuthi so sesayibona ukuthi no asiyilungise lento sifuna kubuyisa similo uma sizokhuluma lapha sikhulume under general sibonisana umuntu lento ikhona le ingoma lesihlabela ukuthi izwi lahlaba inhliziyo yakhe yebo believe ayikuthi vele uqozise kulo muntu straight usivela ngase usenamsuke ekhaya ngifuna ukutshela ntali lapho ngathi zabataka niyakhuluma nje limthola sesipolo kusishimara lento lengiyendako ayisikahle vela nami ngiyayibona akhona futhi nokuthi ngoba ngisisiba nale ndlela ukuthi sikhone kubuta ngasifaka ama input nesibakhuthazela abantu ukuthi nabe kwendekala ngakuwe ungabuta wena ngasibutela umzala wakho namzala lekhaya kumbe useNatali mzala wami kunendlela lesona kazi nguwe senele usabo bakhululeke bakhone kubuta kahle nangabe kukhona ba affectayo so ke cishe ngiloko duelisango lesifuna ukuthi bobabe sifuna usibasonzele ngoba sibonile ekuqaleni ukuthi ngabe babaleka ngoba nathi sithatha lokusho government say madroza ngona bebhekisa gender based violence
ngathi kwaba lesikhathi la benibita khona nabo make. Ya bengisata khona lapho ukuthi okay ya sagcina sesiyibona lento ukuthi asisiyende lento sihlanganisela labo make ngoba kusisita ngani ukuthi sibite emadrosa sikhulume nawo sishiye labo make sesithi no asesihlanganise lento sibite nalabo make sitokhuluma ngoba uma sikhuluma kufanele ukuthi nabo labo make bahlanganyele kuma society apho uma make aphumile ahambile bamhleli ngisekhaya ngifuna kubona phela ukuthi nakabuya ukuthi ukhona lishintsho yini likhona nakasola buya ngitsho izinto yabo make mamazana isebenzi ayikho ngoba labantu bahlangana le basibalungisa labo make mara lo make solo into lenjengani kufana nasenkonzweni naka inkonzweni ungayi ulinzelela okuthide so ke nasi nasisibuka ukuthi labo make basibuka ukuthi phela ngiyahamba emadrosa basibitile emadrosa lo make yena into nalabantwana la ekhaya bafuna kubona ukuthi babe ukhona into sokuchintshile but kuthola ukuthi ngathi kude lokuchintsha indzaba yikuphi lenza bayihlonipho uthola ukuthi usukile yena uhambile babe wele but le issue lihlonipho uthola ukuthi kunalento obovuka sikhuluma ukhuluma nalo babe le sinasihlakene hayi iBhayibheli lithi angibekise nje iBhayibheli lithi iBhayibheli kwetaka noma ngakaliphasi liverse nyalo but iBhayibheli lithi lona kungcono ukuhlala etalini kunokuhlala nemfathi lokhulumela futhi bese sisenze kulabo babe alisho ukuthi uhamba uphume uye tindzaweni takho noma uhambe etalini lisho khona singila ekhaya etalini nansi siyathi silapho lahla khona into singamagama uma lo make nasekukhona into levukako lobona ukuthi ayiphathi kahle hlala lapha etalini aphole uncane uyahamba uyalungisalisa into takho ngingathe kumbe wena manje sine boba besisuka singasayi etalini sesiphuma vela sesiyanyamalala lo ukuthi sesiyalungisa kanti sekuboshakala isimilo sekuboshaka yonke lento so ke asesibite nalabo make sihlangane sibese sikhotha leli verse kuse bo make babe ufuna ukuhlonishwa akusho ukuthi babe uright langabe babe khona lokubona ukuthi akuhambi kahle hlala naye phasi angisuya mathi ukuthi babe ngikuphi la kutholakala kahle khona langabe incane ufuna usine restaurant nohlala phasi nihlala phasi kahle so yamchazele babe eish kunaloko hayi lo usawusinahle nebantwana esofeni so iBhayibheli lithi kungcono ukuhlala ekhaya kunokuhlala nemngakho lokhulumela futhi so asihlanganise labo make batova nabo ukuthi bobabe kahle uthuthana nalabo gender based violence thoseba asothana ekhaya kahle isukala ukuthi ngene sophakamisa le voice basetulu kakhulu babe sobona ngathi uyamlulata ngene sokukhipha kubeka nesandla unnecessarily yena utshela ukuthi yesese lo make uyangeya kazi naye soulahlekelwe isimilo naye befuna question nje ahlale lapha etalini ngiyathi ukuthi uma uhlala lapha etalini ngeke lo make akulanzelele ngaphandle kusophe sengilesinye isifo sedemon esingalathi utamba ngaso and lekhathi uphuma uya lapha etalini utamva lo make soyakuphi manje njalo angisubanga umsindo wena soyaphuma usivuka sikhuluma na uvuka wena lapha etalini uyohlala awuphumuli igede utata tokulanza sathi hayi babe buya so sisela lento usasihlangane nalabo make sakubona ukuthi kukahle ukuthi yesikhona la funa sihlangane khona singibobabe but in most cases asihlangane nalabo make ngoba kunalenye into lekhona lesitholi lesibukile futhi uma silungisa lapha ekhaya noma ekamerweni sinemadrosa sivamise kunyonyoba kakhulu nasihleli sikhuluma simadrosa sithi uyathi kuhle ukuthi uma ungibabe nase ubona ngisivela umtimbo yakhathala kunesikhathi seyonke into nesikhathi sayo kuhle ukuthi ukhulume nalo make lapha ekhaya nangabe kungasahambi kahle and niphume nobabili nangabe khona lefuna lokulungisa kuqala ngakho basikhomitha milotha la wapha nala in bedrobheni sithola kunalabanye babelitradini bafaka imbanze basinika basinatha lo uyakunatha lento nawufika lekhaya lengcondo ithi hayi wena ngahle awuseyinto zabakho ayisekho ulokubhizi uhamba ukhuma naloku uyahamba yakukhuma naloku uhamba yakukhuma kanti uma ngabe utawuhlala nalo make umtshelo semake ngathi kunento lengahambi kahle imandla wasekho angiyathi kumbe ingala ngakimi kumbe ingala nisukume nobabili so ke sizama lokho ukuthi ezesangweni asihlaleni sibuke nathi
siboba linyithe tinto ukuthi kunenye tinto le standard thina sisiyalungisa kanzi lokunye kula engqondweni akukho kule tinto lesilanzale ngaphandle once kwalunga lengcondo noma ungalanza lento but unalomake ekhaya yonke into ibese yalunga so that is why bese sibona ukuthi asihlanganisa nalabo make kulamanye ama programs ethu sibe nabo sicoce nabo ukuthi uma ngabe babe asisincane kumbe sonashukela kumbe kwendilo leso nawe make mlekelele ukuthi umside usasambe baba ungamiyekela bese uyahlala ngoba nasahleli ethu nabo bese bane stress abene depression kube nako konke nje ene sekucontributor nangale endlini lenkuthu lokuthi akusasebenzi kahle so utitshela vela ukuthi nakasapha akasasimntu walutho kanzi uyayidzinga lokunakekelwa nalekhethesi nje ukuthi kuvela sonke ukhona la kutafika khona simo la samukela khona athi Paula ngifunzile kwenelisana noma ngabe ngikusiphisile kunetimo lefanele saneliseke nasetifikile ukuthi lokhu sekufikile njengoba sekufikile amthanele ipartner yami ngihlale naye phasi sikhona ukucoca sikhulume abantu abaningi babona ngazuthi kudlulada lo abantu abaningi babona ngathi thina emadvosa ngcono kubeka thina emadvosa ngoba bomake bona angisithi ngisane enhlahla ke mina ngisasekhona office la ngisebenza khona office dominator bomake eoffice la sikhona khona so ke bayaxoxa bomake angithi mina ngila esimilweni singiyalalela ukuthi bomake bona bakhona lokuphefemula that is when episode sikhuluma ndoza ungafeli ngekhathi ngoba ngemva bomake abana platform yokuthi bafuna kuzehlangana bomake bayakhuluma nje bayakhuluma angithi uyabona lesi sikhathi baze bakhulume nami say yathi lo babe lekhaya njani manje ngathi usungena njani ngithi ilikhulu lenvolena ngoba ndafaka kulo babe noma ngilethe phone number yakhe ukuthi naye ngicela ukukhuluma naye bengikhulumani nawe nihlala neku uyayibona sengibhebhezisa kazi bekhona lencane ihlasana lebese ikhona semile sengiyayicisha sengithela ipetrol sekuba khona kungavani la ekhaya sengizama ukusho ukuthi bomake bona bafree bayakhuluma sine emadvosa sihlala notethu kukhona lekubonile ke lokunye kwako dokotela le ngisitenya lo mufa nje ngifuna kusita emadvosa kule program lengicalile lengibizi ngayo manje khona la eSangweni sine bobabe sibona ngathi siyalulateka ngicine ngiba nasesibhedlela ngohlinza ihliziyo masikhula sekunengoma becula amahotela aQueens Valley sibonke ubuhlungu beya inhliziyo that's why uma ukhuluma ngesinto basinhlitiyo ingumthakathi ngoba inhlitiyo ithwala konke so ke mina ngisikhuluma ndoza ungafeli ngekhathi nami nginotami ngitibhodlile ngaphakathi namfika kadokotela bafika bathi no ufuna uhamba uhlinzwa inhlitiyo ma veins engadi sanenkinga what ngenda image operation nje la ngizambule njengenkukhu la wena kube ngiyakhola bengiyabakhomba baleli but ngoba ngithi kwami nje sengisho ukuthi la so uma ngifika le kadokotela uthi lo mlungu ngicela kwathi ukuthi ekhaya ikhona inkinga lonayo yini ngithi hayi no good ushadile yes emsebenzini uyasebenza yes kude inkinga lonayo noma ama supervisor uyakhonza yes ngithi ngiyakhonza enkonzweni abathwala imadima ngithi no bomakhelwane uyabuta nje letiningi uthi no ngakwendeke inhlitiyo ingalithola izisitofika lesigaba lesi overloaded noma ungafihla kukhona lokho kube vela kukhona lethi ngoba ngithi into so ke ngase ngiyafunza ukuthi asengisite emadvosa lamaningi because uma ungalalisisa kahle noma ungabuka kahle nambe unga-understand ngakubona ngoba bathi bekahle bafunza newspaper esofeni yashaya bekahlela le laptop astadisho bebekabhala ama assignment akhe yashaya akagulanga azange asho lutho sengiyayibona into ngisana no madvosa kifele ngikuthula kada kuna kuthula so ngiyayibona lento ngisi emadvosa lamaningi siyahamba la ngaphandle siyashumayela kakhulu noma sishumayela sinemaskazi lesinawo sine bafundisi kakhulu sine maskazi lesinawo lamayisuka nawe emakhaya lamayisuka nawe emisebenzini lamayisuka khona la kubazalwane lesikhonza nabo so sekubana lokho ukuthi hayi man
angisendele isango ikhuluma ngokuvusela kwesimilo ikhuluma futhi naloku heal our land heal our soul RDP of the soul ukuthi umphefumulo phela kufuna silala kakhulu umphefumulo sine sibuka kakhulu umtimba usinangqokile njengoba ngihlonga ngiphuma la ngaphandle abantu abangibuka basengihlobile mara lo mphefumulo uyalimala lengekhathi akuhambi imile lo munye umthola sahamba sakhuluma and sengafunza lenye ukuthi angingamsoli umuntu ngoba into leyendekako la ngaphandle angingamsoli umuntu nangila singahamba mbona kushayela ibheli lo muntu ingqondo yakhe ayikho la yebo lo munye uthole something lo munye nalakuthwele lo munye akufika nje robotini akuthuki lo munye akukhombe ngesayini lesitho ukuthi kulethi sihamba ngetimoto ubone ukuthi la ngathi kunenkinga lekhona lo munye awele robot livalile lo munye akushayela ibheli limile le robot livalile akushayela ibheli usihamba usuyatibota ukuthi hawo singashayela ngoba livalile so sengiyayibona lento ukuthi esikhathini esiningi lehitiyo ifuna kusinakekelwe ngoba ngisitemine ke kodwa mina ngithi ngoba ngingumfundisi ngiyakholwa ngikholelwa kuNkulunkulu ngisitela ngiya esibhedlela beku2022 ngesikhathi seCovid manje so ke iscience bodokotela nangifika lapha binevela ngitshela ukuthi kufa sengiyakwathi ngoba phela nawe yak operation vela ngizawati lutho awuboni lutho vela ugcine unikhuluma sikhuluma nalo ulala buthonga lobumnandi lo mlungu nasikhuluma lo dokotela siyakhuluma yaxoxa uthi you are very fortunate you were supposed to be dead by 2019 hayibo into leyakusita malungs so lama lungs wona iqiniso ngoba angisho ukuthi singasitwa ama lungs but mina singikholelwa kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu masikhathi sengafiki mina ngiyawalka every day 5 o'clock ngisemgwaqweni every day nazambama ngiyawalka so ke bengwalka ngigijima ngale khasi letho nyalo sengiyawalka ngisagijima because of nga affected so ke bengigijima shuthi le issue yalengadi ukuchitha kwalengadi lama lungs angisimala ngisangavaleka vele shuthi vele sekusasebenzi so bengisitwa ngiwo according to science ukuthi mina lababuka la mithambo ngoba be3 lemithambo le bese imile no not ukuthi imile uma ubuka umthambo wengadi lengadi yehle njengoba njengoba ngikhombisa so shuthi bese kujubekela instead ukuthi lengadi yehle ishone lendasi bese siyavoba sekufuna kufaka ipipe pipe lifakwa la bese utangala shuthi bypass base triple bypass kimi la 3 mithambo lebeyichitha ingadi ingasakhona ingadi kwelela ishone ngendasi so kufakwa le pipe la ngala sesitaba ngala sesingathi sethu ufuna ihambe 8 into khona kwehla ishone ngendasi so la kimi kuna 3 ma pipe la khona lela so ke le mithambo ngakaqhu ijabula yini le pressure umuntu basene stress lengadi angisimile siyifuqote shuthi yashovana ifuna ukuhamba ayisakhoni kuvalekile sifuna awusebona le pipe lemandi uma ngabe pressure gcina lamanda aphuma eceleni nami lengathi sibe iphuma la eceleni ungakalibophi noma ngeregi usibile lakhona usahambe straight vele kutaba nalenkinga ukuthi atawufana nenhlesho sinambe kuba ngilalo but ngisitwa ngilogijima and then mangijima bengiva ngaleli pain ukuthi ngivala pain esifubeni isifuba sibhlungu guys ayisisifuba inhlitiyo so ke sengiyayibona lento ukuthi asengisite emadrosa ngoba sine madrosa lokusibulalako kakhulu uthola umuntu commit suicide basuthi khungile uthatha isibhamu wadubula umkakhe wadubula umndeni wakhe kusuka kula overloaded and abona usakasakhona ukukumela so utshela yena atshela ukuthi solution le writing le kanza isingiwe solution le right so ke senginale program lengibhizi ngayo nyalo ukuthi emadrosa ngiyakhuthata kakhulu ukuthi each and every 6 months amndaba zami usaye kadokotela awuthi check ukuthi isimo sakhe sempilo sihamba njani more special the issue ngoba lapha kuse stress yabona mina mangishaya stress kushaya ngivangala enhloko ngivangala insamo ibabhlungu sine stress kanzi lento uyitala ukhuluma lenye into babulanga la
thina madoda ngathi siyasaba kuya bodokotela kakhulu siyasaba nami bengingilomunye wabo nami bengilomunye wabo futhi bengingayivisisi kahle lokuthi ngiyakadokotela ngisaphilile ngiright ngindoda ngiyindvodza mandla ndosa wapheli nangifa so ke ngiloko lenginako lokunye kwako lapha esangweni ukuthi emadvodza akuvuselele isimilo asinakene nalomphefemulo wethu inyama inenzawo yayo kakhulu inayo inenzawo ngithi nakhuluma la emadvodza namabekisela ngithi ngibekisa ngenzaba isicebi na Lazarus ngithi labantu bobabili bafa bebana one thing common thing ukuthi bafa bobabili but into lehlukile yinye kuphela kubo bobabili ukuthi lo munye wambelwa lo munye wasesamphefemulo wakhe but ke into lekhona le common ukuthi bonke bambelwa because wonke umuntu lofaka akahambi aye kuhamba lo moya Lazarus kwahamba lo moya wakhe ngokunenzawo se mara lo mtimba mara lo mtimba lo beka ngenti kahle lo fika abhlungu lo moya wakhe ngithi uyazula belungu baze bayibona lento ukuthi umuntu nakafile enyalo asele lendlela ukuthi simhlinze ngoba ngisigcwele ipoko abantu bayazula la ngaphandle bafuna kuphela umuntu asuyahamba sengihlangane nabani bani wamkhulumisa but mawuthi uyambuka kamboni lo muntu nawe ukukhumbula kahle dokotela lesikhathi sinesikhula vela tipoko betikhona uthi uyahamba mhlambe tikhona but akusafana kucala ukuthi umuntu nyalo umuntu kube betikhona njengakucala sine phela kucala bonke kuhambe ngabo 11 12 ebusuku nyalo abantu bathola banziza ngabo 12 ebusuku abana 3 ekseni bathola ababhizi bahamba ngabe sebaningi ngabe lesiba basemhlangane isipoko sangishange embaba angithi uyabevela abanye basi njengoba kungelesihlanu namhlanje umuntu hey les bengithethwe tipoko ngiyoza kuye Monday leto tetendela leto ayisito lesatitona tsine bese kusisipoko qobo ukuthi uma udrive imoto uyahamba uhike lomisisi hike losisi la noma lo baba hike uhlale naye imcoce ukuthi uca uthola angasekho akazali nime le moto kusaqasa sengiyabonga sengiyahamba ngicine likhuluma elendo iyenteka noma ningakhulumi noma ungamboni uye ube kinwele thithi sipho ube ngathi kunemuntu la emotini kunemuntu mara umboni uyabona so ke ngizama kusho ukuthi donke letinto leto uma utibuka kahle disesimilweni uma singalungisa lesimilo tipoka ke tibe khona singalungisa le RDP of the soul singise lo mphefemulo wethu ukuthi ube right naNkulunkulu konke kungahamba kahle kuliqiniso ingabela ngokuthi uma upe usafuna kuphila udopoka uma upe washiya into yakho longakacithi ukutenda kahle lo mphefumulo uyazula usafuna kutenda letinda ufuni kuya le ngokuthi tshela ukuthi usafuna kulungisa mina ngikuthatha each and every question lengitholako ngirefer back to the word of God konke lengitholako angivamisile ukuthi ngikhulume into lekicabanga ngeyami ingqondo konke ngirefera eBhayibhelini ngiyekuthatha ukuthi kuliqiniso why ngirefera back to wesicebi sicebi sibesitanasa siphila kahle sikhohliwe ukuthi kambe kunekufa uyabona umuntu ophila kahle uyatanasa uyakhohlisa mara uthola lapha sesiyakhala sisifisa kwangathi Lazarus katopolo ngaqoqo umuntu wakhe ngoba ngiyasha la khona let drop uthi uyasha la khona so ke ngithatha lento leyo ukuthi uma utawuhamba emhlabeni into yakho ngathi ilungisi kahle utawuzula utawufisa noma ngiyekisina sengikhuluma ngithi noma ngiyashumayela ngithi lokubhlungu ngoba isiBhayibheli kufa kufihliwe naNkulunkulu asikwadi asikuboni mara ngiyakholelwa ukuthi umuntu nakafile noma ngeke uyasho lapha eboxini sine siyamhambisa yena ngiyacabanga ukuthi uma lele langa lapha eholeni kumbe lapha estadium kumbe lapha khona lapha eboxini mfundisi Thalo uyashumayela lapha ngiyacabanga ukuthi langa uyasho noma ngeke akhulume simbone yebo kuse
mfundisi ngiyasha la khona injalo angeke kwendeke kuLazarus uNkulunkulu bekasivetela lo mfanekiso lo ukuthi awubi nekuthula uma ngabe ngiyeka buka lenye itinto kusetana kushona babe ekhaya labanye bantu bayakhuluma izinto ngihlukahlukane ngabadibekisi ushonelela esibhedlela eRobs fortunately enough ngisenangivusela or before ashona but ngoba udokotela ngisibona bayati into yabo sisebenza njani bangitshela ukuthi the following day angimeme umndeni side sonke yebo sifike ekseni before 10 kanti bona sisibabonile ukuthi akusena lutho ngabe bafaka amapipe yonke lena angisikhona le support uma bayifaka kuliwe nesikhathi la babona khona ukuthi no try to so ke vele sifuna sikhiphela amapipe so ke nabakhipha lamapipe bakhipha nikhona eksini umdilani board bakhipha ngale bese bamletha ngala ukuthi into ombona into lena ayibona ngabona ukuthi bekalele kahle wazi nje utawuvuka lidule ya se ukuthi akana ma issue naye kasi sihamba siya lena emoshari nangifika lena bamgezisa siyangena bangiba labantu bazala bayibasho sifuna ngiyafuna noma ni bathi mina ngifuna ngena yes nalabana kethu sangena lapha phakathi samgeza lasisageza samgeza basema gloves samgeza right wasishuthality Thomas lekusena technology nesithombe sakhe nje yeah so ngizama ukusho ukuthi kunalento izinto ke leti tikhona and tikhona labanye nabashona ba struggleish hayi ubona usendo tsabe beyibringa lo munye uthola lo mlomo utshekile base bazama indlela ukuthi bawufuna ukubuyise labanye uthola ukuthi nabo basibombuka lapha abantu bakhala hayi ukuthi bakhala kusohambile ngesimo lebambuka akuso mhlawumbe kangasaboni iphimbo lengasabona maro yakhona usinomuntu bekacela usincedise ngiyasha lapho lo munye uthola ukhamsile bazama ngisibazama ufana nevasini ukuzozama ukuthi nalamani lashisako ukuzozama ukuthi nomlomo usevaleke mara yala ukhamsile umuntu ufrawnile lo buse lo muntu nine mjayele ukuthi lo muntu umsina sipilana bekakahle so ke ukhombisa kona ukuthi lento ikhona iyaphila kunebantu abadosa amatima nakufuna bahambe lo munye unetinto takhe unemabhizinisi unetimali nayo yonke lento lanayo manje nasekufike lesikhathi ngoba sesifikile kuna reverse mara waya ngabe at ease ngoba weta ngaphathi lutho angisi inkinga dokotela angisi basimsebenze umuntu uyamlandzela akude umuntu lofako unless angathi ukuthi ngabe ngilonjani kumbe ngidawuthi ngiloma indlela takhe dingeva la ngaboni loyo ngisho but lobonako netindlela tikhona ayeva akukho umuntu lata escaper nasifana ngabe kuliqiniso ukuthi siyawohlulela because kude info umuntu langatshelwa yona kude umuntu langaboniswa yona wonke umuntu lokhona noma unemabhizinisi noma unani kunema workshop kunayo yonke lento kuyakhulunywa ngemawili kuyakhuluma ngatonke izinto ukuthi yena lokube kahle uma wende iwili yakho ngiyabekisa just ngende example uma wende iwili yakho ulungise kahle nemoya wakho naNkulunkulu asikho isidingo sokuthi nasohamba and into takho uyatihlela angithini iBhayibheli lisho njalo lithi Hezekiah nawe uyagula kamka umprofeti Isaya utomtshela ukuthi uNkulunkulu lungisa ngama emagama hlela into takho kuze kusinaso uhamba ungaze ungabi isipoko elisi iBhayibheli Hezekiah walungisa futhi wabita umndeni wakhe walungisa wasinasalungisela wasuyasuka umqoze ebonzeni wakhumbuta uNkulunkulu uNkulunkulu ngihambe kahle phambi kwakho uyangathi incebe yakho lehamba kahle lengenda kahle isiBhayibheli uNkulunkulu wabuya uthuma Isaiah kusadombhasela umleta 15 years so sekusho ukuthi ke kude lokungendeki zonke noma unemabhizinisi noma unayo nabantu bayakutshela ukuthi njengoba unebusiness
lungisa yenda kahle into takho ungayibile business iba yakho wedwana uma yaba kodwana vele utawustrugglisha ukuthi le Rolls Royce yami manje itawusala nabani lo munye wanda umzekeliso dokotela wathi kunalabanye uma satawushona amsi lento ibonwa nguye phela sina labanye siyibona and uyayifila basi uyayifila ukuthi basi lo munye manje beka rich kuliqiniso noma kusiqiniso basi umzekeliso loba ushona basi beka rich manje sekufika lesikhathi unemoto unetimoto letiningi lapha ekhaya usinakalele lapha singishayilise umoya bamshayilise umoya bavula ifan asayi cishani le fan asingikhipheni ngihambe ngifake emotini yojike ekharini ufuna kugibela le moto yakhe linyiwani ufuna kufanelisa agibele kule moto yakhe bamthathe bamfake le moto bafake emotini bamfake endlini ahlale mphela imdoko bamnike imdoko hayi ngifuna irice bamnike irice hayi bongodliwa akafuna ufuna ukutesta tonke mara akakhoni ukudidla usekamerweni ulele ngava kushisa ngikhiphele ngaphandle bamkhiphe ngaphandle kune aircon fake aircon sekuzula lo moya ndalo usethi into takhe tikhona uyafuna but le kufinyelela kusafinyeleleki uyafuna ukudrive le moto yakhe but inkinga yibe kuphi uhlulekile ukuthi endelelo yakhe ayihlele ukuthi hayi le moto le mangihamba itabalo beyangeke abe nenkinga ngoba uyathi isinto takhe tisele esandleni lesikahle so ke ngiloko le ngizama kuveta kona ukuthi la esamweni kahle sikhuluma ngokuvuseleka kwesimilo kakhulu ukuthi once isimilo savuseleleka bese ulungisana lo mphefumulo wakho ngoba awukho lenye indlela uphefumulo vela unemnikati wakho angisisa phefumuleka kude la qhamuka nje asena wami ndawusina million rand ngahamba ngo so salungisa nakawufuna uyawufuna so ke ngiloko lesibhizi ngako kakhulu sinema project lesinayo sinabo Save a Boy Child ngiyafuna ngeta a girl child ngoba nawo lamantombazana nawo saphumile sibilwe licala bekubonakala ngilakithi besilisa nyalo sekuhlangane nalamantombazana sinenkinga lenkulu nyalo and at the age of 12 10 9 12 13 years sebana lomunye mkhuba dokotela labawendayo nyalo lamantombazana ikakhulu kunalo angikwathi sibakupita ukuthi kuyini kumbe ukubona leyo bakudosa bafaka bathi hub basiyikona yakona lokho lelitse uthole bahlili lamantombazane lapha labancane phela bafaka ini angikwathi nami ukuthi kuyini but the fact remains ukuthi badosa something bese bayidosa phuma intuthu sina sizathu siligwayi lentwana lokho but kona ngicabanga ukuthi kufaka kunema drugs nyana la bafaka because uma sebakudlile lento leyo uyambona lo muntu kusakusasika uyena kahle so ke sesibuke nale issue ukuthi kanje futhi bathi bangicancer kude vela bathi ingoti kakhulu akusiyonke into yonke into nema consequences zakho kude lento letafika nje uyidle noma uyinathe ingabi na something lendeka kugcineni kwakho and lo muntu lokudonsa lento le ufuna kuba ngumakoti wakulenye likhaya kusasa manje nayi indzaba ke dokotela lengizama kuyiveta kubalaleli noma babukeli balomsakato lasikhona khona kulento sibisa kwesimilo lesikhuluma ngako nathi ezilisango ukuthi kunenkinga lekufuna kubhelela abafundisi bobabe bomake ukuthi sinenkinga kakhulu la kulabantwana bemantombazane more special kuna le system ikugqoka bantu bethu nyalo Dr. Ntalo uhloniphekile unemntwana wakhe ufunda grade 10 or grade 12 whatsoever umntana nakasenga uthanga skate sifika la kahle angisho sibe ngaphansi kwemadolo kahle nje ukuthi siyagcoka kunalento le ngoba angithi siyahamba labanye sisihlangana nabo simise sembude enenkulunkulu thina sikayifunzelanga lento ukuthi siye esikolweni ukuthi siyifunzela ukuthi njani kusitwa uNkulunkulu nje umuntu abe siya reveal ukuthi hayi kwenteka so kunale system le endekako lele basabantwana labagcoka le ticket nakaphuma ekhaya sifika kahle la nasaphumile la ekhaya umntwana wa Dr. Ntalo nasaphumile la ekhaya bese bayasidosa
basidose siyakhuphuka sinciphe basikhwice la sekunaleli bhandi le-tunic sibalifasa semina nangihlangana naye lapha ngithi mntana Dr. Ntali uthini make Ntali uthini nakaphuma lo mntwana so nakafika sisaba kabafundisa angidokotela ekhaya nakafika esikolweni lo mntwana bomember bamkhutha bamcoshe lo munye noma babhala incwadi batshele wena Mtali na ufika wena Mtali ekhaya usiyala bothisha labanemona bafuna umntwana nami ugqoka kahle bafuna azagqoka isiketi azokhulisa lephasi ngase ngimakoti besalukati so ngizama kubheyilela bafundisi nebatali ngoba bakhona labanye lesebalwa nalabo thishela ngale issue yokugqoka kanti abantu ukuthi labantwana ilelo labayenda ungaphuma nje la ngaphandle batendela bona mara ungaphuma kuleli bala lelinye mase uyahamba la edrobheni noma awutholi nyalo ukuthi umntwana wesikole utamthola la ngaphandle labethu bantwana dofuna bagcwele ticket letifishane tifika la hayi ukuthi umntana usene sifika la nakasofika ekhaya egedeni uyasidosa na uqhamuka kuwo umbona umntwana wakho kahle ugqoke kahle so ngifuna kubabheyilela abatali ukuthi uma utawuva base umntwana wakho asekhude la umntwana wakho ngendlela agcoka ngayo ungakwadi ungathethi yathi ukuthi lento ikhona iyaphila lethi kufuna kuvusela enemine nalabanye bethu le ngoba lesikhuluma nabo la class ethu sifuna kufana nabo Daniela lebathi angeke simkhonde lo munye ngokukhulu ngabe siyabulawa kulungela sibulawa mara kutawusala kushiwo ukuthi bakhona amadrosa la kungena isithandweni semlilo and then ke nasi sihlangana labo la endleleni labantwana ngiyema ngemoto ngimkhulumisa ngitshela ukuthi sesi yabona indlela igqoke ngayo khumbula ukuthi usafuna kuya emshadweni number 1 number 2 utawuqeza la ufuna uhamba emsebenzini nguphi umcashi ngoba la uma uhamba labaqweni kunebantu abataba utawu-apply kunebantu abakubuka kwenyanga utawufaka i-CV yakho noma ufaka i-application yakho uyohlangana nami kupanel la kuna interview khona yes manje izizalo sakho manhle sisina sibuka ilona i-CV yakho nema qualifications zakho manhle mara nawuthi Bhobo ngizawulo nobhatalele utawufaka la company network photo file uluze umsebenzi ngaleyo ndlela leyo so ke lokho lesinakwa nebafundisi lesinabo nje lesinabo esamweni sipleje ukuthi vela sifuna ukuthi uma sihlangana nalo lot abagcoke kabi ayintombadala siyakhuluza umfana abagcoke ibruku labafana sibatshela kahle semfana wami angisibana isicela sokuthi bethise lamabruku bethe bafuna kuvelela iBVD ngasi bese sengiyema bese ngisemtshela ngithi le bruku alikhona ukuhlala la etulini asiliyakhona ngithi nje ubone iBVD yakho singcolile yeah noma ihlobile akusuvwa amahloni ubona sedosa uyabuya fracture kahle kusasa ukuthi abone sokugqoke kahle so ke sithitshele usangeke sihlale singakhulumi because the society isiphila kuyo ifuna vele abantu abatakhula hayi kusasa vela kunankinga kunasanibayekele nami ngifuna ukuthi baka abantwana bakhuthwe ngilabanye nami umntwana lo munye akhuthwe ngimi le ngibatholako nje babona ukuthi bendile ngasi kahle benda lokubhema kwabo lona ngiyema vela ngifike ngibathole ngibakhulumisa ngithi anginankinga imali yenu angina problem nayo but ngicela nikwadi ukuthi lento le kune tifo letikhona uyawuthi nawufika ku the age of 30 or 40 years or whatsoever so kugile uyabona mina yena ngohlanganisa 60 years uyabona simuhle njani uyabona ngekuthi phatsa so nani diphatseni kahle ugcoka ube presentable uma esikolweni uhambe na utibone nje na uphuma uye ekhaya esikolweni lento sengena nasekhathi enkonzweni manje ngathi mina enkonzweni la ngikhonza khona ngathi bomake ngicela nihlale la phambili ngahlala ngemuva abantu abadala bahlale ngale ngemuva ngoba ngithi nabo sebana le system le bayibona le ngaphandle ngabo labantu abadala nabo sebachama file education lokuncane enkonzweni umfundisi ufuna uhlale la ume lapha phambili bahlale bese baphambisa inyawo bathi lolo angisinawo umuntu liso liyabuka noma ungeke wende lutho lokuthi liso liyabuka ubuka into engasikahle angeke uyikhude so umuntu ezokuthi Jesus
Sina sikhudi. Ngeke lapha epulpit sesihlala kahle ube kanjani. Uvela uthule nje. Jesus, oh God, my God. uNkulunkulu wami. Bamangale sekwenzenjani. Bomake ngicela nibohlala la phambili. Nilungise labantwana nibakhulumise. Kube ngini lihlala la phambili. Labahlala laba worshipako ababe netindwanga. Laba banato. Nabahleli lapha phambili ba-worship bahlala betutulini ababe nendwanga labatawuhlala bakhave lapha. Bangande ukuthi basestylini. Akunankinga ngoba ngithi vela ke lokunye sibavalele. But thina sifuna ukuthi lesimilo asingabi ngaphandle kuphela nasekhaya enkonzweni. Sibe khona ngoba lesimilo lasingekho lapha enkonzweni bese kumoshakala donke letini. Sithola abafundisi bethu ngoba phela ngithi nalolu bito lihambe hlukahlukana labanye bethu bete lapha ngoba balambile bafuna unetisatiso tabo labanye labo basafuna kwakheka nedukusi ngoba bakhona lokukhuluma beme phambili manje nasatha uthola kunala mantombathe sothola kuba semfundisi banibani so ulele namantombazana lapha enkonzweni soyadibuta kusisimilo sikuphi so ke sengizama kusho ukuthi lisango libuka yonke into phakathi enkonzweni ngaphandle lokukhulu lasitshela kona noma lasifundisa kona ukuthi nasinetinkinga ikakhulukazi thina simadoda singathuli singagwinyi uze wena example ngaye ukuthi lokho kuze kwamisa ukuthi aye esibhedlela ngakho ke bekunene nangabe unenkinga phefumula kulomunye ungaze ube depressed ungaze udzabukele imithambo ungaze ushone esikhathi sekuphila kwakho sekushona kwakho sengakafiki uyakhuthata ke walanga ngicela ukuthi ushamba kanye ke babelanga uvalelise balaleli masingafi njengedula bobabe asikholele kubhoboka nangabe unenkinga but lemkuthandzako noma lemkuqelako kakhulu ngisagcina ukuthi buka umuntu lokufanele ukuthi uye kuye ungamani nje uye noma abe kungibani ngoba bakhona labanye labahlekisa ngetimoto labanye bantu kakhulu lomunye uyafika utomtshela inkinga yakho asisincane unenkinga ekhala lakho so babantu lo muntu sonyonya bele mngakho ngoba lo muntu akakhona akakhisimilweni kwayena so ke buka umuntu lo muntu ofuna ukuthi uye kuye uhambe ukhuluma naye ngoba umethembile ukuthi lo muntu loyo but into lenkulu asiqale nekhaya each and every situation lesihlangabezana nayo siqale ekhaya masihluleke ekhaya sifuna ke isito ngaphandle singafuni isito ngaphandle ngoba ifoundation yethu isekhaya nangabe sikhonza siyena sethi inkonzweni kubafundisi singabathatheli phansi bafundisi yebo nabo bakhona nalabanye labangasi kahle but sengisho ukuthi asibukeni asilaleleni ke tindzaweni tekuchumana noma abe ngikuphi isango la khona dawusho ukuthi lasine siyamema bobabe nani bomaka nasimema buyani sikhulumeni sihlanganyeleni siphefumuleni sonke siphefumulele kulolu silabo kuze kusina sihamba la emhlabeni singafani nalesicibi sihambe siyangcwatshwa kanzi nezinto letinye letisele ngemuva ngiloko bangalithula laba ngafisa nje ungithinza noma labafuna ukuthola kabanzi ngalelisango noma labafuna ukusitakala inombolo yami ithi 082 661 4818 082 661 4818 angibonga kakhulu Dokotela. Sibonge kakhulu nakuwe babechithisa la nibukele khona amalangeni sithi uNkulunkulu anigcine anilondoloze sihlangane ngalokudako kodwa nithini nangabe ngithini khuluma ndoza khuluma make ungafeli ngekhathi